media meti we media me dwene me ho okuchira kwari ni mako na ponstani ti hu fifre sen mempa me ho asemo ye no bi akoka beka me media meti we media me dwene me ho okuchira kwari ni mako na ponstani ti hu fifre sen mempa me ho asemo ye no bi akoka beka me abusa sabre de enwuma akoma FM4 eto and not because enkomo bi a yakọ akote ewo eye chese Ɔpemsoɔ radio no abusua said ensem ni si kono ehu eginyame bam anyesa nana ebeji na asase na chese akoma FM omatutu omunieba afri na asase eso komo be na yakọ akote mewram na wate nkomo ni nyina ase na bibia no etimi aye kama aha eye strong media gh message say obe subscribe to channel no wi a wa share video a o hwei ama Unua bi ensa etumi aka abuzam ya sure say Afia Pokua nsem a waka na etia asanteman ene yewura otumfo o say tutu no ma yehu videos your pambo abeka de Afia Shoa de prophet kumchacha abeka de Tini Jonas abeka de kwakumenu abeka ma ye ni nyina nti onhwa ya ni nyina ewo channel imu eja abusua de esi imprempre enyina ene se yekopie mo ewo eye Ɔpemsoɔ radio na ajeman fredua ena chese e host programmer ya fe no adoma nkoma sem na sa show yi so ene chese nsemo a akoso wo ho efa de eye Afia Pokua ekoka wo Onua TV na obusa omuso ma hwe ani mu a Onua TV mfa apology bi amai omme chese omuma nana enase omme kan bibia chese omayi omani na apology na eye Afia Pokua ede baaye no chese nana no ma nsom empanyimfo ansom abusa yetie nkomo no na sade be ya obehu omu a omu kasa ne nti no Manhyia Ɔpemsoɔ studio ho na ya hwe omanim ye wi a ye to video no so no na de afa kwan mu na ya hwehwe kwan mu na ya hwehwe nkurase na ya hwehwe meya kakra ye hwemra what's how about we what's how about it radio TV so me say Onua TV na ma kwan e ma sa nyama ne course so enti Onua TV ye hia omo say omo ba bonten e be ka me bitie omban no presenter no nyina di woni sa ga ni nyina omo free ba de me say oyena ba de me ka e say de yen kasa nwie no me pese yen kasa nwie no na Onua TV no omo aduru ha enya sa ye wi a ye ma wo don hwere ba ko pe se de omo timi ma abayo no minute ahodo ane don hwere ahodo na wotumi de keka sabe sa ne nyansa sam ne wo ho no a na ono nim se ye nyansa na no wo ka na so sabe na ada ne jimi ama no yama wo ne mra ha enya sa Onua TV wo mututu wo ne yama no mo firi ha no nko wo mututu wo ne yama ane sa akoma FM ne akoma TV no mo bie ne ha no wo mututu no mo firi ha no mo mfa nko so no ene ma bi ho no a ye yama na ye se akoda akoko ka wo ka wi anu opa achaw akoda akoko ka wo ka wi anu opa achaw sa wo ma ame ne opa nimu akom de wo nsa agu wo muti asem wo kofa de aba no akom de wo nsa agu wo muti enu bi na ye nipa bi no fe ama na ebinum ade achia sa wo mo na wo sa baba wa we menko ame kura no me se me ka kira wo sa me mi ko wura dem na me mpie over 24 hours na sa ade ache na sabi woni gusu so be hunu ade bi mu a e kasere me na sabe aya na eniema bi ho no mo a ya hwe ya na ekotukoti ni asa yayam wo kasa de etia se amene asante na wo no na me bisa se wo free hefa wo kuro be na wo free so sabe wo baba wo sabe adware akura wo ni mu dware yi wo sekura wo ntimi twetwere na wo betena se be kansa mo tia cha me etie na ye ka se Onua TV oni se ya ebani se ya ade ba kwa mesire nananom sabi nananom adama asantima wura wo ntina wo sebi yebobo nananum ye so akon de maamo bafo batima hene wadama ye so akon de maao ukoye enima bi se no eyemasade dade so ba eyemasade achafo eyemasade sebi ye tira ma nipa bi tira wo efo asante wenye sebi tiame ko we enya tiame ko sebi akoma FM se ewo ha asantima mu ha ena akoma FM ewo asantima mu ha ena akoma FM ewo Onua TV omu radio station ba ko ewo asantima mu ha do no eti ya makwan ama baba ya no akotena TV so kansem afota bebe bi okan ya de beduru ye omu ma tie bibia tie bebe ka beduru ye se eni a ena tia me maame wu ye ena hwase funu bi a baba de to oka se funu bi a baba ya to oka ese funu baba we eto eka eti bibia na no kata asem wo nyina
Sabe, woman, crack up, I'll bet to the radio, so I can have a oh, you never be on more, and I'm a dick and I make a say. Say, I'm penning for 2 of my way, say, we are penning for 2 of my room. Oh, I'm going to have some feed, you know, we say, when the son will say so. And the about then, as a radio station be an TV station be, Echo Cassatia, Penibia, or my phone. Moncasana, Momoto, Sassan, Cassatia, Momudia, no more sorry, no more Regina. Oh, no, Nasa, same way, say no. And now I am yourself. What Brony, yeah, went to me. Asante Koso, ya Asante. It is a woman say, oh, free baby, and also to baby. Now, baby, I know the cancer somewhere. We know how many smiles of Rebecca. And now, I know Papa or Mooney and smiles of Bacana, mine, and a small war. And the other one, you tribe, and I can you free go. One presenting in a new show, Sashon in a young Friso. Young Kuno, someone of Gucci, as a one, what's up about Akuma for your two. What you say? You two. I was here to mind about. I was here to say, Sandy, I'm on a cosono. I could maybe I fuck a cancer with it here. I see my mamma can say, Mimi Fredia, you run a damn attempt, baby. Me say, Mimo be a dime bo, Mianca Sami see you. Mr. Emmanuel Sessafu, or say deputy protocol, Manhyia Palace. You see what video no hubi. What would you have on the car? Akuma FM, or Mupa baby a tintima, you know, if you are here or buy ever say. Sebi ohina odo ma no ono nya na sase no aye yewura na ne dia enti e be se ne tintim ye yesiwo I say deputy protocol sasem we yesiwo be di atire Akuma FM Onua TV se won fa bibi ama ye betum me se ye betum sa abayewa no a program no na ye na ye se frɛ no Monaguchi na eye me yase ababawa a wasiso no wanya program na wo ye na sabe eka wo pe wakatua na wo de adidi na wo ma nipa binum te sesei ebetena so na se wadwuma wo ye ekohwere wo a ohun na ya na da bia ya na meka asem bi se asem kese ebeba ya na franka ensi so enti nipa ohunu se sa asem no a eba no de wo keka koro no ekofa wo hawo ne amane na aba eti sebe sa abayo ye obetena Onua TV ho no a wo keka sa ansem no eti na producers no a wo ye program ne ho adwuma na wo mo wai a wo hwe eye dienya no a asantefo ho kwofo ho anwonafo ye adwuma ho efantefo ye adwuma ho krobo ada wo nyina ye adwuma ho sa radio station ho eti sa nipa no na wo mo wai anti obi antimi anka nkyera bayi wo no se wasam a wo ka no hwe ne yie na bekwa akɔfa asam aba a so wo hene ba na wo bobɔ radio ni bidin enom ne ade Akuma FM ye mo babie no wa hanom yi ena na wo ka no se ya ma wo kwan a ana wo ba ye no se be ohina wo hesa bia honom no wa ma wo se tintim mfidie ne wo ho ena wo ka sra wo se wo firi kuro bi so na de bantimi hia wo tinkade na wo be ye a ena sebe ababa wa bia ne sebe na no mfa ncha me wo gya wo nan kura wo hunu sebe wo to pepa na wo be gina no be kasa de atia kyea me da ban na kyea me ne ma wo te sa kyea me ne ma ba be duru port wantimi ya ma meyiye da eye nkura sesem ne kasafin eye kasa hontie sabia buru sabia so eye jejenchie kasa na sa nipa wote ho ohun saade we kofa e de abeka wo maame wo papa ne wo nananom sabe won kasa wo yafunu makro wo de beka wo mu na ya na eya na ya hometesam wo bete se da ban na ho sa kyea me aba port da kyea me kro wo de no wo hu ne da wo hu no kyea me da efia no ne kro no sabe ne efia ne wo kro wo de ho sabe so mu da enne enkwanya jo anusini bi akeka nsem ene wobenya bi na radio ne TV abu ene wobetena so na wo keka nsem fa na wofre kasa na wo ka na kasa be na wo ka kasa be na wo ka na sasa bi mo nyina mu kasa ti asante eso asante kwa na ekoso eti wo ma na nya nwanwa sa nipa bi na wo betena social media na ya na cyber crime officers na ya na eya me nwanwa so omutimi makwan ma nipa bi etimi tratra sabe wo muntenta fidie no so a wo na mo hwe ehunu niema aye ene de ansem fata wo se basa ade no so ade ntina wo se basa ade ntina wo se basa ade ntina wo se wo sabe wo baba wo wi utimi betra ana wo be your program na betra kasa fidie so abranti a wono didi atam keka nsem kyerɛ mpanimfo eno de muntimi nka na obi koka ya
What be Jiro can some say, young fire Santa some free walls, and away wine. We are wine. Sabe, we are wine. And now would you nine cancel since a room. As I say, no free swore. Asantehene ho enyene asante wode ne ho enyene mo no mo fefre he na mo ba mu bie mo sa achim ho no mo ne kura na wufure no achim ho no mo na mufure no mo ye dom so akwawoni wote ase na wahwe wo ye kwawoni kasa na wo kan kasa be na wo ka firi mu ba kwawoni ban na be ka tro so be kasa ansem no ana kwawoni krachi ni ban na be tro so ade we ama wo so bra na be ka eti kwawuni ni asante no sebe ayakasa be na yeka ana kwamfu omu kasa nko ana kwamfu omu nsu omu no ana kwamfu omu aduane omu die akaifo na tukotena ene nyina akeka bom na biti baabi ne yetaso yaba so tiase a ye nyina ye ko a ye mpese wo hawo ne amane bia beba na wo nya kwan akotena baabi se wo kasa apadom ma ho ana sesei wo kasa apade ye be ye de ane monyam na aposa wo je wo baba wa we me hu kata bi wo hasisia asisia me kan ama ababa wa na otena ho kan sansem na emfata no me hu krata bi sisia ne nsa ehye krata na se say apology to His Royal Majesty Otumfo to the second the Asantehene Council and Asantehene. I unreservedly and unconditionally apologize to His Royal Majesty the Asantehene and by extension the Asantehene Council for my distasteful remarks made on the Bribiji Jew show aired on Saturday 14 September 2024 on Onua TV. My comment about the Asantehene and Asantehene were unacceptable and potentially damaging to His Majesty's hard-won reputation and integrity. The Asantehene has demonstrated exemplary leadership throughout his reign, earning the admiration of many. He embodies unity and peace, which are the hallmarks of his esteemed leadership. I acknowledge that my thoughtless remarks may have caused offense, and for that I am truly sorry. Although I had no malicious intent, thoughtless behavior, I am aware I did not communicate well on the subject of discussion. I take full responsibility for my actions and consider this valuable learning experience. I solemnly promise to use the same medium to render an unconditional apology for my irresponsible behavior next week. Thank you for considering my sincere apology. Long live Asantehene. Sincerely, Afia Pokua. It was as kaya French no na kasa wie Onua TV ho na wo be jino mo be kasa be friend masem ye mo bia meka no bia obepa wo wi anu wo be ka na wo wi anu obepa cho na da na mama auto what me da na mama auto me ba ye wo fufuto ma me bi ni ya wo so dancer me temani no wadidi awie a meka ne sai sabi nsem hunu na baba wa no wadie no ene sa Onua TV ho no no ade ba ko ya me ya se papa ne na yere no mo ye sa ade no se de papa ne na yere se bu ade ne se de me se respect wo mo ho na ya ho ni pa no mu bi ene tete wo no mo ye ne ma sa ena amasa baba wa we se sa mfre ni ma akola we se atimi anya asam na wo ka ya nua no mu bi tete wo asore betena TV ne so cancel mu no obi akwayo renchiro ye ma kwan sa ne ma na wo se twonne ye ma kwan da me jiro me kan mfre ni ma asam me cancel mu no na wo wi abepa achawo me papa ka asam bi kire me wo se nipa bi opa achawo bi da bia opa achawo bi no wo nya ni papa wo ni da ho obi uko Facebook sisi uko Facebook Pimso radio sisi a obi abakira to se wenye de dikan a Onua TV fo amakwa masebo bi kika nsem wan fatati ye makwan da eya no kure ye makwan da otiase ade asem hunu no ade ankwase kire kompetent me no munya aduane ni arma beto na kye ma asem na mbeka nsem nsem wotu ade adwuma na wo ye ye ni dia na mo ye mo gbe se asante ayoman asante atiase obia ni wo betimi na sebi wo kasa asem no won ne betimi di asante abafom asede setu Pimso ye na asante amna bedu na wu Ghana na ye friend o man no enya mfaso bebre na obinya akonya kakra bi o TV su radio su a na wo kan se be fata se na wo timi bia no ka se ene ayi ye ni krom a ene odi keka asem ene ye twe ye enti tia me na so ena fom we ayo Afia Pokua ne die no Onua TV for die mai Onua TV for die mai mu no makwan mu na mama kwan akoma afem wo ha no akoma afem wo ha no e wo asantemam muti oti wona wo keka asem no ye ma no kwan ye ma no kwama ne kanyo ma se fata
Ghana or Beyeku, what fresh soldier for so many. I was many person Beyeku, our first house. Etika on your TV penny for common to American. Papa, Miss Unimadia, your Krumuha, and a Sebi. Baby, a mumu free say, a honey, you know, or because it's here and yes, when but if say, any public now so to say, yeah, when any public so your Cassantia Sante, and not your Lobia to be at Obia Caho, ye Cassantia Sante, and your much crown up or much man up. Now, any man was to say, Ghana now what you want to ever to us until and a near ma Sante. So you write your mouth, my way, no. Anybody you put near a basic, anybody put near anybody put near or I'm a pania who do woman in our body or my woman you can be as a senior and yes, something here, and yes, something here, and yes, something here. Was a senior something here, and yes, something here, Rollins a cabby, Papa for cabby. And pour at a mills, I want the baby call. I'm ready for the class here. What can be? And they are in another hour to some premplay. But one I can find one somebody says, to call the hormone. Sabe, we don't know Papa, who will say, I'm going to come on once a mile, do it. And you're going to come out, do it. We didn't know what's now who move into the appear one thing. You have to do it to Pony to what it is. Not sabe to take one to take one into no. And never the oka. Asantehene papa ya mamra ni amane ya enti sebi so wuti baby da bia mekasa asem se wuti baby na asante ahenie no asante mamra ni amane ni ofa twibe ne betua abusu enti na chese de course so e wo studio ho semo a wo maka e na ye bo moden a ya pone bi e de ababe somo no semo de wo maka beberebe na nyame mom na ye sre no se oma asomdwie emra because senam Afia Pokua so na empanyumfo cheopai ba na omansom no muka se akoma FM omunfiri omasase so a na anamwo so abusia yensua bibi emfiri mu feel free na share wa your comment section na we a share video yi ema Onua bi ensa entume enka aha eye strong media GH meda wase na mama wo ene share edin no e de AJ Macraw.